Hi everyone, urakaza neza nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose umunsi ku munsi. Uyu munsi ntago mbatindira, tudatinze mu kanya gashize hari amakuru agiye hanze aho Donald Trump yavuze yuko ibiganiro hagati ya Iran na USA bishobora kongera kubaho mu minsi iri imbere, nubwo bwose muri Iran nta kintu barabitangazaho. Mu kiganiro cyabayeho kuri uyu wa kabiri aho vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika DJ Vance yavuze ko Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro cyangwa se ashaka kugirana amasezerano na Iran akomeye cyane ubwo ni yavuze yuko ariyo bita Grand Bargain. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa CBC, Vance yabwiye abantu bari bitabiriye igikorwa cya Turning Point ko icyo Donald Trump we ashaka ari uko habaho amasezerano ariyo yise Grand Bargain. Hanyuma reka nze mbasobanurire gatoya Grand Bargain ni iki. Grand Bargain ubundi busanzwe yagerageje kuvuga nicyo twita amasezerano ahamye cyangwa se amasezerano arambye. Nukuvuga ngo muri ayo masezerano arambye nkuko Donald Trump we abishaka cyangwa se yanabitangaje yuko ashaka gukorana amasezerano na Iran arambye, hari ibyo ayo masezerano we ashaka ko bigomba kuba birimo ndetse n'ibyo Iran nayo yifuza ko bigomba kuba birimo. Nukuvuga ngo ikiri imbere cyane ari nacyo n'ubundi cyatumye barwana ni ikibazo cy'intwaro za kirimbuzi, nuclear weapon. Iran yakomeje gukora kandi mu masezerano byari byaravuzwe yuko itazongera gukora ibyo bitwaro. Ubu icyo nicyo cyambere. Ikindi nuko hagomba kuboneka umutekano mu karere, icyo bita mu burasirazuba bwo hagati hakaboneka umutekano. Ubwo Amerika ishaka yuko Iran yahagarika ku mugaragaro ko itazongera guha inkunga ikitwa uno mutwe w'iterabwoba witwa Hezbollah, nabivuze mu kiganiro kindi. Hanyuma ikindi hagahagarikwa intambara zose zishobora kubera muri kara karere, ntibizongere kuvugwa ko hari intambara. Ikindi nukuvuga ngo hakongera gufungura uburyo bwa diplomasi, imikoranire hagati ya Iran ndetse n'ibindi bihugu. Ubwo nukuvuga ngo bino haba Israel haba n'ibindi bihugu byegeranye bigakomeza noneho bikagirana umubano uri urambye. Ikindi umwuka mubi ukagabanuka. Hanyuma mwakomeje kumva aho yabatangaje nkuko Donald Trump nawe yabitangaje avuga yuko ashaka umubano ukomeye, ngo ariko ngo ntago yizeye yuko ibyo bintu bishobora gushoboka cyangwa se ibyo bintu bizabaho. Ubundi nukubera iki Donald Trump akomeza kwitsa ku magambo avuga ngo ntabwo yizeye yuko ibyo bintu bishoboka cyangwa se ntabwo yizeye yuko nubundi ayo masezerano azagerwaho? Ndeka mbasubize inyuma mu mwaka wa 2015. mbere na mbere ubundi habayeho amasezerano yiswe Joint Comprehensive Plan of Action. Nukuvuga ngo habayeho amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nukuvuga ngo icyo aya masezerano yari yavugaga nukuvuga ngo Iran yari yemeye kugabanya gukora ndetse no kugira no gutunga ibitwaro bya kirimbuzi. Niko Iran yari yemeye. Ikindi yari yemeye yuko igomba gukorana n'ubugenzuzi cyangwa se igomba kwemera igakorana n'ubugenzuzi mpuzamahanga mu bikorwa byayo byose, nukuvuga ngo ikagirana imikoranire n'ibindi bihugu. Hanyuma nyuma mu mwaka wa 2018 nukuvuga ngo
mu mwaka wa nk'uko Donald Trump yakomeje kubivuga yuko bashaka gukorana amasezerano arambye cyangwa se ahamye. Mu mwaka wa 2018 aya masezerano Amerika yagiranye na Iran, Amerika yaje kuyikuramo. Muribuka ko n'uno mwaka ari cyo gihe Donald Trump n'ubundi yari ari ku buyobozi mbere yuko abuvaho, ndetse nyuma yaho akaza Biden akaza nawe kongera kubuvaho, hakagaruka Donald Trump. Hanyuma mu 2018 ubwo Trump yari ayoboye yaje kwikura muri ayo masezerano. Nyuma yaho aza kuvuga yuko kwikura muri ayo masezerano ngo nuko n'ubundi Iran nubwo yari iri mu masezerano ngo yakomeje ngo gutera inkunga ino Hezbollah. Nukuvuga ngo ntabwo n'ubundi ayo masezerano yigeze yubahirizwa, niko Trump we yavuze. Ngo ikindi ngo yabonaga ngo n'ubundi ngo ibyo ngo bobo ngo bifuzaga ngo nta na kimwe cyagezweho. Hanyuma Amerika n'ubundi yongera kugira gute gushyiraho ibihano ibishyiriraho Iran. Hanyuma noneho nyuma yaho Iran nayo ikomeza kugira ibikoresho byayo nk'uko nyine n'ubundi yabikoraga buri munsi. Hanyuma igituma Iran n'ubundi ibyo ngibyo bango ku icyizere kisa nkaho kidahari, Iran yavuze yuko atari umwizerwa, nuko ngo ntago ngo Amerika ari umwizerwa nayo ngo kuko ngo kuba ngo yikura mu masezerano kandi ngo barabigize ngo nago ngo ibyo ntago bishoboka. Hanyuma Amerika nayo bagakomeza baterana amagambo ngo nayo ngo ntago Iran ari inyangamugayo. Hanyuma ushobora kwibaza ngo none se ubundi Iran niyo yongeye kurwana, niyo yongeye guteza ibibazo, niyo yongeye guhangana na Amerika n'ibyo bihugu bindi Amerika ishyigikiye ari byo Israel? Ntago ariko byagenze, kuko ubundi Amerika na Israel nibo bongeye kugaba ibitero byabaye mbere yuko ino ntambara itangira. Niyo yongeye kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Hanyuma n'ubundi Iran nayo iza kugira gute, iza gusubiza. Akaba ariyo mpamvu havugwa yuko uku kutizerana kudashoboka. Ari impungenge Donald Trump avuga yuko afite izuko nyine ngo bashaka ngo gukora ngo amasezerano ahamya ariyo yise Grand Bargain. Iran nayo ikavuga ati ntago dushobora kubizera kubera yuko n'amasezerano twasinyanye 2015 mwayikuyemo mwebwe 2018. Rero ibyo ngibyo nibyo ubukano kanya biri kuvugwa ku masezerano ashobora kuza gusinywa. Ukomeze ukurikire, ukomeze ube hafi, ukomeze kubana natwe kugira ngo ibindi bigano biza gucaho cyangwa se izindi updates zishobora kuza tuze kuzibagezaho. Ciao.